Pozdrav svima. Evo nakon ne znam koliko već snimanja rada kroz digitalni marketing, web stranice, web shopove i tako dalje, pomažući drugima da otvore svoje YouTube kanale, socijalne mreže, snimanja, editiranja u studiju, van studija. Evo, odlučili smo da i mi malo iziđemo vani, ono što se kaže, iz bukse, ili da ne ispadne zatvor. I odlučili smo izaći malo vani da svijet vidi što mi to radimo, gdje mi to radimo i zašto mi to radimo. Kao što je uvijek bivalo kuda su u postolara najgore postole, tako je i kod nas bilo. Znači, sve smo uradili bez recimo, prvom redu bez naše web stranice koja bi bio kao neka osobna karta, kao neki vodič šta sve radimo, kako radimo. Iz jednostavnog razloga nismo je nikad doveli kraja napravili, jer je uvijek bilo nešto, trebamo napraviti nešto za drugoga, trebamo napraviti ovaj projekt, trebamo napraviti onaj projekt, i onda smo to jednostavno zapustili, ali sad smo odlučili maknuti sve neko vrijeme sa strane i posvetiti se našoj web stranici, našem načinu oglašavanja, i rekli smo idemo malo izaći vani, idemo malo pomoći ljudima, educirati ljude na neki način, vidjeti kako. Ovo sam stavio muziku sa strane, znači odlučio sam u podlozi skroz jednostavno, bez kasnije editiranja, jer sve ovo što smo do sad radili, editirali YouTube videa i sve iziskuje vrijeme, i svakako misli da je to jednostavno i da je to lako raditi, i nije baš tako. Trebaš imati opremu, trebaš imati muta, trebaš znati i trebaš imati vremena. Jednostavan video koji traje 15 minuta, sat vremena, nebitno koliko, iziskuje 4 puta više da se editira kvalitetno i onako kako ti hoćeš da izađe krajnji rezultat koji ćeš staviti na neku platformu, bez obzira koju. Bez obzira što danas imamo mali milion alata online, mali milion alata koji ćete skinuti na vaš mobitel, kompjuter, to i dalje iziskuje vrijeme. Kažem, alati pomažu puno i normalno da ubrzaju sam tvoj rad, ali uvijek je to vrijeme. Prije 10 godina je za editirati takav video trebalo 6 sati, danas treba za editirati takav video, ne znam, sat i pol vremena. Takav video recimo od pola sata, evo, pustit ću opet glazbu. Previše brzo ide glazba, ili ja sporo pričam. Ok, ajmo malo sad vidjeti šta smo mi to napravili. Vrlo jednostavno. Malo smo obnovili, to jest kompletan novi dizajn web stranice. Sve su realne stvari, realne slike. Osim naravno neke slike su potpomognute sa famoznim AI alatima danas, koji naravno i mi koristimo u Mindtechu. Zašto koristimo? Zato što bi jednostavno bili glupi da to ne koristimo, jer to je alat koji pomaže. To je alat koji pomaže u toj mjeri da sad bilo kakav sadržaj, bilo nešto što nam treba, uvijek ćeš naći najbrži način da to napraviš, pokušat ćeš naći. A najbrži način da to napraviš je da se posavjetuješ, ili ne da pitaš, nego da za sve što ti pitaš AI trebaš znati. Znači, sve što on tebi napravi zbog toga što sam ti rekao kako da napravi i zašto da napravi. Tako da on tebi koristi fantastično, on ti neće nikad sam napraviti nešto, a da mu ti ne kažeš. Znači, ti sudjeluješ u tome, neću sad govoriti o postocima, ali bez tebe do toga jednostavno ne bi bilo. Ali istina je da AI alati su danas odlični, strava, pomažu jako puno kroz slike, muziku,
editiranja, savjete, pretraživanja, istraživanja, programiranja, kodiranja. Sa svih tih aspekata stvarno danas uz pomoć tog alata možete raditi čuda. Tako smo mi na ovoj našoj stranici neke slike nam je napravio AI, ne znam, naše pametnice, naš ured sigurno ne izgleda ovako sa ovim svim svjetlećim, izgleda slično, ali sigurno ne ovako. Ne znam, radna atmosfera je bazirana na studiju, je bazirana na ovom konceptu, ali recimo stol je identičan, ne znam, ovaj Rodecaster Pro je sličan. Znači, ovaj format urara je, međutim, uz obradu, naravno, umjetne inteligencije, to je ispalo nešto ovako, recimo. Na našu sliku koju smo slikali, znači, ne znam, ovdje u uradu nema ovoga cvijeća, nema ove stalaže, svjetla su identična ovakva, stalak je identičan ovakav, kamera, habza, gdje nam je mreža i tako da ne vidi se cijeli, ali je takav. Ovaj stalak je identičan koji je kupljen u, ne znam sad, u Inksa ili tako nešto. Tako da su 70% detalja su identični, a ovo sve drugo što je dodano je jako dobro. I ovdje na ovom zidu nema znači ni monitora, ni televizije, ni slike, ni ičega, znači goli je zid, osim što je on ubacio ovaj Mindtech tu. Sad, klasična web stranica gdje mi nudimo, znači, sve naše usluge od web stranica, od famoznog SEO-a, Search Engine Optimizationa, održavanje i podrške, video, audio editinga, alata za rad, kontenta i svega što radimo. Naša vizit karta, znači gdje ćemo moći se javiti, pogledati, komentirati, pročitati neke postove, ali isto tako od normalno postova koji se nalaze u Mindtechu, napravili smo neko, to smo nazvali Znanje Lab. Zašto smo to napravili? Ne znam, iz jednostavnog razloga što želimo podijeliti neke stvari sa ljudima, sa vama. Možda da ne tražite, da ne gledate, da ne istražujete, čisto da imate neki uvid, recimo kako mi to radimo, s čim mi to radimo, zašto se radi s nečim, zašto se s nečim ne radi, koliko to košta, cijene, recenzije, šta je dobro, šta nije dobro i tako dalje. Onda smo napravili ovu podstranicu ili taj famozno Znanje Lab, gdje smo podijelili na neke tutoriale, znači neke korak po korak, znači neke vodiče za WordPress, buildere i neke stvari što mi radimo. Alata koje smo isto tako mi napravili, razvili u prvom redu da pomognemo sebi, a onda i šire, naravno. Ne znam, alati su, recimo, trebalo je nama, kad radite neke web stranice ili nešto, nema smisla da sve slike koje snimate u, ne znam, JPG-u ili PNG-u ili nečem koje su, ne znam, teške po nekoliko megabajta, 5, 6, 10, 12 megabajta, takve slike nema smisla dizati na servere i stavljati na web stranice, jer iziskuju ogroman prostor i usporavaju i stranicu i server i sve skupa i naravno zato postoji rješenje i onda tu sliku moramo smanjiti na nekoliko stotina kila, kilobita, naravno ne kila, ili mene je teško 110 kila smanjiti na toliko. I to je nešto što nam recimo strašno pomogne kad radimo, ne znam. Sad sam stavio pomoć ovaj web konverter ovdje. Znači koju sliku, ne znam, evo moćemo uzeti neki primjera ko recimo ovu sliku, ove slike šta su bile pod Mindtechom, da se sjetim gdje mi je to recimo slike, ajmo vidjeti recimo
ne znam, ured varijacija, ova slika koju je Gemini napravio je 2, evo recimo ova 8,24 megabajta, megabajta. Ako je provučemo ovdje, znači 8,3 megabajta, ogromna slika za staviti, recimo, ne znam, u WordPress ili bilo gdje radite, ili na neku platformu, ili na Wix, ili bilo gdje, je ogromna. Znači, nju treba konvertirati. Ovdje je neka optimalna slika i kvaliteta u BP u konverteru, i kad kliknemo konvert, normalno on sve slike, možete i foldere cijeli unijeti, on će vam sve konvertirati. I sad, kad mi otvorimo i kad mi eksportamo, to jest ekstraktiramo, znači taj zip file, a onda dobijemo da ta slika koja je identična bude samo 159 kilobita. Kilobajta. Sad pogledajte razliku. 8,3 megabajta i 159 kilobajta. Ogromna razlika. Za ovakvu jednu sliku možete staviti ovih, ne znam, 80 slika. I to je velika razlika. I to vam u konačnici ubrzava i rad servera i računala i svega. I ovaj alat i kao neke druge alate, neki resizer i ne znam, slike edita, pretvaranja, ne znam, u raznih veličina od 1920 puta, ne znam, 430, po potrebama, znači šta vama treba, unesete dimenzije slike, te dimenzije slike dobijete, usput ih pretvorite u format, WPV format, i imate sliku koju stavljate na internet, ili bilo gdje. I tako smo odlučili te alate staviti isto tako da možete vi koristiti ili bilo ko da te alate, znači, koristite da vam pomognu. U prvom redu smo ih razvili da nama pomognu, ali onda smo, zašto ne pustiti da vi to koristite i da ne morate okolo šetati, plaćati i tako dalje. Još moram dodati još 2-3 alata, ovdje nismo ih dodali, jer jednostavno ova stranica ima tek 20 ili mjesec dana je početa od nule raditi. Isto tako smo mi razvili bili jednu aplikaciju koja isto tako prije man je oduzela vrijeme, od navodnika oduzela vrijeme, jer svaki put kad se spremamo raditi nešto, izbaciti našu reklamu ili nešto, uvijek dođe nešto što je prioritet. Tako smo i prije, ne znam, godinu dana još držimo u ladici tu aplikaciju koju smo razvili kad su počeli dolaziti stranci u Hrvatsku i kad je, ali čak i prije toga, znači, rad na ovoj aplikaciji koju sam sastavio na ekran, Welcome to the Croatian Language Learning Application, je bila namjera, iskreno rečeno, meni je žena iz Tunisa. I sad, kad je ona došla ovdje i prije toga, normalno ona sad živi ovdje i sve, i problem je bio hrvatski jezik, treba ga naučiti. I onda sam ja napravio aplikaciju da njoj olakšam na neki način učenje, kroz neku zabavu, kroz neki vid, preko mobitela da uđe, da gleda i da uči. I onda nakon izvjesnog vremena su počeli dolaziti stranci u Hrvatsku i onda mi je palo na pamet zašto tu aplikaciju ne ponuditi svima, da jednostavnije, brže i lakše, recimo, nauče hrvatski jezik. Ali da ga nauči na način da možda ti ljudi iz trećih zemalja znaju nekih od osnovnih evropskih jezika, i onda da uz pomoć njega, ili klasiko uz pomoć engleskoga, da na njihov nativni jezik, ovdje ja sam stavio po defaultu Arabic zato što je Dona, ispalo je sa A da je prvi, međutim bilo koji od ovih jezika, znači kad stavimo, ne znam, arapski, stoji arapski, i sad samo smo dodali, znači, general language learning, znači svakodnevni pozdravi, fraze, riječnici i tako dalje, da se šta brže uči. A isto tako smo dodali i, znači, dio za professional language for jobs. Vidjet ćete kasnije, znači svakodnevni jezik, svakodnevne fraze od riječnika, od riječi,
znači imenice, glagola, podjela u hrvatskom jeziku, da sad ne dužim puno sa ovom aplikacijom, ali ne znam, pridjevi, koji su pridjevi, znači čisto hrvatski, engleski i materijni jezik. A isto tako smo dodali i everyday scenarios, znači gdje pozdravi su na greetings na engleskom i na arapskom, i tako svaki, bez obzira koji jezik izaberete, pa recimo, ne znam, upute, kupovina, hitna pomoć, rad, zdravlje, zabava, ne znam, upoznavanje. I napravili smo i to da je, znači, dodano da se taj jezik i čuje, samo da sad to omogućim, da probamo vidjeti je li to, da li će se šta čuti ili moram prebaciti na miksetu. Znači, ako kliknemo kako se zoveš, Kako se zoveš? znači dobijemo hrvatski izgovor. Odakle ste? Dobijete i engleski Where izgovor. are you from? Izgovor na materijalnom jeziku i ne treba, jer znate kako se na materijalnom jeziku izgovara. Tako da jednostavno, Imate li braće i sestara? Što voliš raditi? tako da se za bilo koju riječ koja se upotrebi ovdje čuje izgovor, naravno. I tako za sve. I sad je taj dio što se tiče, i to su neki normalno primjeri hrvatske gramatike i svega, ali onda taj drugi dio je bio interesantan jer smo pokušali na neki način pojednostavniti zanimanjima. Znači, construction, hospitality, ne znam, mechanical and technical, transport and logistic, i podijeljene su znači te grane djelatnosti, i onda smo recimo za svaku od tih, recimo zidar, ako uđete u rječnik, uz samu sliku svega šta vi sad imate tu, normalno, tu nisu sve riječi, ali su osnove tu, tako da vi za gleter odmah znate kako se kaže na engleskom i kako se kaže na arapskom. Ili da nađemo bolji primjer, znači ako ćemo konobara, onda će taj konobar koji je došao tu znati kako se na hrvatski kaže, ne znam, konobar, kako se kaže pladanj, kako se kaže tanjur, kako se kaže boca na engleskom, i normalno na materinjem jeziku koji se jezik izabere. I te sve aplikacije su nastale, znači, u početku za neku pomoć nama, ali kasnije smo vidjeli da bi to mogli koristiti i drugi ljudi. Stranica još nije gotova, još trebamo ubaciti tu neke alate. Ubačene su tu i trgovina, gdje još mislimo, tu su neke upute i neke stvari koje će biti na prodaju i tako dalje, ali sad kad smo počeli, sad ja mislim da je vrijeme da se završi, da sad nam nešto drugo ne oduzme vrijeme. Ne znam, znači šta Mindtech radi? Mindtech radi upravo ovo što smo stavili pod usluge, od web stranica, od SEO-a famoznog, od održavanja, od podrške, od rada na cijeloj stranici, od podcasta, od video i audio editinga, od aplikacija, SaaS aplikacija, alata za rad, sadržaja, kontenta i svega. To je ono što radimo. Kako radimo, to će reći naši klijenti. Nadam se dobro, to je znam da dobro radimo. I tako da, zašto smo napravili ovaj video? Čisto da približimo vama i svima šta Mindtech radi i šta je Mindtech sposoban napraviti i šta možete gledati na Mindtech stranici, na Mindtech socijalnim mrežama, na YouTubeu, na TikToku, pratiti tutoriale, pratiti podcaste koji su isto tako u planu, recenzije, preporuke i te stvari. Eto, hvala sad, da ne dužim puno i da ne uzimam sad vremena i da ne pričam u prazno. Nastavit ćemo sa nekom konkretnom temom. Hvala vam puno.